La situation actuelle est marquée par des attaques aux drones des forces gouvernementales. Ibihe turimo ubu biri kurangwa n'ibitero bya drones bikorwa n'ingabo za leta zafashe icyemezo cyo kohereza drones nyinshi hejuru y'umujyi wa Goma. Izo drones ubu zirimo gutera uwo mujyi zigamije kugaba ibitero ku bantu bahagamijwe kwicwa. Bityo rero iki ni igikorwa kigamije kwica abantu aho kuba igikorwa cyo gufata ubutegetsi bw'ahantu runaka, kubera ko igitero kiri gukorwa kandi intego zigamijwe zizwi n'abagaba icyo gitero aribo ubutegetsi bwa Kinshasa ubwabwo. Turamagana iki gikorwa cyo kwica abantu. Iki gikorwa kandi kiri mu rwego rwo gukomeza kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano CCLF. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye burenga kuri ayo masezerano kuva gahunda y'amasezerano itangiriye. Turamagana kandi guceceka kw'abafatanyabikorwa muri gahunda y'ibiganiro, cyane cyane abari mu buhuza n'ubufasha bw'abanyamerika bakomeje guceceka kuri uku kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, nyamara mbere bagaragazaga ko biteguye cyane gufata ibyemezo byo guhana abica ayo masezerano. Alors qu'il semblait être très actif et très prompt à sanctionner. Ni igitero gikomeye cyane cyagabwe ku mujyi wa Goma, aho hagaragaye urupfu rw'abantu bagiye batandukanye nk'uko tugiye kubigarukaho, harimo n'umukozi wa UNICEF. Tugiye kubagezaho ibyinshi nyuma y'iki gitero n'uburakari bwa AFC M23. Ese iri gutangaza iki? Amakuru ahari kugeza aka kanya ni ayahe? Dore ko ndi kugenda mbereka n'amavideo yerekana uko ibintu byagenze muri igitero gikomeye cyane cyagabwe mu gicuku cyo muri iri joro. Twese cyane rero reka twerekeze i Goma muri Kivu y'Amajyaruguru mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu tariki ya 11/2026. Umujyi wa Goma wakangukiye mu rusaku rw'ibisasu biremereye byaturutse mu kirere. Igitero kidasanzwe cyagabwe hifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nka drones z'intambara, kikaba cyashyize mu kaga gakomeye abaturage b'inzirakarengane ndetse gihitana n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga. Ihuriro Alliance Fleuve Congo hamwe n'umutwe wa M23 ubu bugenzura umujyi wa Goma n'inkengero zawo, bakaba bashyize mu majwi ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo i Kinshasa. FARDC babushinja kugaba igitero cy'iterabwoba bagambiriye abakozi bakuru biri huriro ndetse n'uwahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Uko igitero cyagenze isaha naho kibasiye, nk'uko byemezwa n'abanyamakuru bigenga bari gukurikirana ibi bibazo umunsi ku wundi. Iki gitero cyagabwe mu masaha y'igicuku, aho umunyamakuru mpuzamahanga w'umunyekongo Stani Bujakela Chiamala yemeje ko iki gitero cyabaye ahagana saa 10 z'urukerera ku isaha y'Igoma. Iki gitero nticyagabwe ku mirongo y'urugamba aho ingabo zihanganiye, ahubwo kibasiye agace gatuwe cyane k'imiturirwa, no kuvuga ngo na gace kagenewe guturirwamo, icyo bita residential neighborhood mu ndimi z'amahanga, kari rwagati mu mujyi wa Goma. Ibi byatumye habaho kwangirika kw'ibintu byinshi ndetse no gutakaza ubuzima ku bantu batari mu mirwano. Stani Bujakela atangaza ko ibisasu byaguye by'umwihariko ku rugo rw'uwitwa Bwana Pascal, umubiri ugizweho kuyobora kampani ya Toyota i Goma. Iyi nzu ikaba yegereye cyane urugo rw'umuryango wa Joseph Kabila. Abo igitero cyahitanye urupfu rwababaje amahanga. Kugeza ubu imibare y'agateganyo igaragaza ko hari abantu bamaze gupfa ndetse n'abandi benshi bakomeretse. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka mu butumwa bwe yanyujije kuri X yemeje ko abantu batatu aribo bamaze kubarurwa ko bahasize ubuzima. Icyababaje cyane kurushaho n'urupfu rw'umukozi w'umuryango w'abibumbye. Kanyuka yagize ati: kuri uyu wa 11/2026 bila y'agateganyo y'igitero cy'iterabwoba cyagabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa hakoreshejwe drone y'intambara ku mujyi wa Goma, hapfuye abantu batatu barimo n'umukozi w'umunyamahanga w'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare NGO. Nyuma y'iminota mike Kanyuka yatanze andi makuru arambuye yemeza ko uwo mukozi ari uwa UNICEF. Muri aba bishwe harimo Karine Busse, umukozi w'indashyikirwa kandi wubashywe wa UNICEF ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, watakaje ubuzima bwe mu buryo babaje muri iki gikorwa cya kinyamaswa.
aya makuru yaje gushimangirwa n'umunyamakuru w'umunyekongo Steve Wemby wemeje ko urupfu rwabereye mu nzu ikodeshwa y'umujyi rwagati. Wemby yanditse ati Karine Buse w'umufaransa-kazi wakoreraga UNICEF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishwe n'ibisasu bya drone byibasiye agace gatuwe cyane mu mujyi rwagati wa Goma. Iyi nzu yakodeshwaga na Christine Guino utaruhari ushinzwe umutekano muri UNICEF yamaze kugera aho ibi byabereye. Ku kwibasira abakozi b'imiryango mpuzamahanga gushobora kuzamura uburakari mu muryango w'abibumbye UN n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU. Kuko Lawrence Kanyuka we yemeza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwabigambiriye. Ninde rero wari ugambiriwe muri iki gitero? Nubwo ibisasu byaguye mu gace gatuwe n'abasivile ndetse bigahitana abanyamahanga, amakuru yizewe aturuka imbere muri AFC M23 avuga ko igitero cyari gifite intego za politike n'iza gisirikare zihariye. Umunyamakuru Stanley Bujakela yabajije ikibazo gikomeye ati ese Joseph Kabila niwe wari wibasiwe cyangwa niwe wari ugambiriwe? Asubiza iki kibazo yifashishije isoko y'amakuru yo mu buyobozi bwa AFC M23 aho yagize ati bari bagambiriye cyangwa bashaka kwica Kabila nanga na Makenga. Bivuze ko Kinshasa yaba yizeye kwivugana ubuyobozi bukuru bw'inyeshyamba icyarimwe. Colonel Nanga umuhuzabikorwa mukuru wa AFC M23, General Sultan Makenga umugaba mukuru w'ingabo za M23, Joseph Kabila uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utarigeze ashyigikira Tshisekedi akaba akomeje gushyirwa mu majwi gashyigikiye AFC M23 dore ko n'inzu y'umuryango we iri muri kariya gace karashweho. Uburakari rero n'ubutumwa bwa AFC M23 kwamagana amahanga na Kinshasa. Abayobozi bakuru b'umutwe wa M23 n'ihuriro AFC bagaragaje uburakari bukomeye baboneraho kugaragaza uburyarya bw'amahanga. Bwana Manzi Wiringa Lambe, vice guverineri wa Goma washyizweho n'uyu mutwe, yanenze bikomeye uburyo leta ya Kinshasa yica abaturage ariko ntibibazwe. Yagize ati drones zimaze kurasa Goma nyamara unywa amaraso w'Kinshasa akingirwa ikibaba ngo ataryozwa ibyo akora. Uku kudaha agaciro ubuzima bwa Kinshasa ntibikwiye gukomeza guhabwa ubudahangarwa. Manzi yongeyeho anenga amahanga ati urwego mpuzamahanga rw'uburyarya ruturuka ku muryango mpuzamahanga aho Tshisekedi bamwihorera agakomeza kurasa abaturage mu gihe urundi ruhande rutegekwa kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano CCLF rurenze kamere. Mu ijwi ryuzuye uburakari nawe perezida wa M23 akaba na vice perezida wa AFC M23 bwana Bertrand Bisimwa yatangaje ko ukari ukongera kuzamura imirwano bitangijwe na Kinshasa. Yagize ati aya makimbirane mashya ashyirwa mu bikorwa na Kinshasa ari mu murongo wayo wo guhora ihutaza amasezerano yo guhagarika imirwano mu gihe abafatanyabikorwa b'amahoro bakomeje kugaragaza guceceka gutangaje. Tugiye kubijyanye n'uruhare rw'abaterankunga ba Kinshasa, Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitero cyagaragaje isura y'imikoranire mpuzamahanga mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwamagana Ubushinwa, bwana Bertrand Bisimwa yatunze urutoki Ubushinwa, igihugu giherutse kugaragara mu muryango w'abibumbye gisaba ko imirwano ihagarara. Bisimwa yagaragaje uku nk'uburyarya bukomeye cyane. Yagize ati drones zikwirakwiza urupfu mu baturage b'inzirakarengane zahawe ubutegetsi bwa Kinshasa n'Ubushinwa. Icyo gihugu kimwe kiri mu bagize akanama gashinzwe umutekano ku isi, kikaba n'umuvugizi mukuru w'amagambo yo kwamagana ihohoterwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gisaba ko amasezerano yo guhagarika imirwano yubahirizwa. Turasaba ko ubu buryarya buhagarara. Ku rundi ruhande, umunyamakuru w'umusesenguzi w'umunyarwanda Albert Rudatsimburwa yasesenguye iki gitero ahuza ibikorwa bya Tshisekedi n'imikorere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe cya 2026 kiyobowe na Perezida Donald Trump ndetse na Mike Pompeo nk'uko byumvikana mu butumwa bwe. Rudatsimburwa yanditse ati ibitero bya drones byatangijwe na leta ya Kinshasa n'ubutegetsi bw'ubwicanyi bwa Tshisekedi. Ubu twakwemeza tudashidikanya ko mu by'ukuri ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahaye ububasha ubutegetsi bw'abicanyi, ubutegetsi bwicana bwa Tshisekedi bwo kwibasira inzirakarengane. Rudatsimburwa akomeza avuga ko kuba ibi bikorwa imbere y'ingabo za MONUSCO umubare w'abapfa wemeza ko hari ugukingirwa ikibaba ndetse ashidikanya ko haba
hari ubufatanyabikorwa buva mu buyobozi bwa Trump asaba ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika isobanura iby'iki kibazo bwangu. Mu gusoza rero igitero cy'uyu munsi tariki ya 11 Werurwe 2026 ku mujyi wa Goma kirerekana isura nshya kandi mbi y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Gukoresha intwaro ziremereye nka drones mu duce dutuwe bikaba bihitana abakozi b'imiryango mpuzamahanga nka UNICEF bishobora guhindura umuvuno w'uko amahanga yabonaga iki kibazo. Hakomeje kwibazwa niba ubu bushotoranyi buzakurikirwa n'ibitero simusiga bya AFC M23 wabihorera ndetse n'icyamahanga akomeje gutungwa agatoki azakora. Imibare y'abapfuye ishobora gukomeza kwiyongera uko iminsi yicuma ndetse n'abashinzwe ubutabazi bakomeza gushakisha mu matongo. Ngira ngo rero murumva neza uko ibintu byifashe nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.